Bazalwane, nine bekukhethwa, nine leni bhaliwe encwadzini yeluwondlu leseNkulunkulu asisitile sakuchaza kaningi kumavidiyo ngetulo. Sicela kusho naku nje kunukhumbuta very quickly. Sibonga ukuthi kokubhala sekwaba khona Jesu nakavuka ekufeni sabekisa ngalo YouTube kaningi la mfundisi abonga kuba ka YouTube ashaya singisi. Kuthi na Jesu singasho ukuthi nakathi nje this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations. Bekabona bo VOC sicale ngabo nje labathudane bese ke kakhulu bo TBN yakwala ma God TV channels. So nalabo YouTube yebo ke YouTube kubhicene ngoba uyakhanza naloku njani njani. But into tingahlala ka YouTube uyamangala nje nawubuka letinye njenganyalo nje kunetinto emafilimu sitawasho lamanye nje siyawa-downloada sawu bese wabukela le emafilimu sitawuthi siwabukele khona nathi sibazalwane. So ke sathi YouTube kuyenteka i-channel icale incane, so sithatha ke kuJesu ukuthi Jesu nje naleli iBhayibheli wathi nakavuka waqala nje wabona unangi yaMariya. And then ke lesi iBhayibheli wabona ngilabo abaJudasi bese afile sathi bulele, wabona ngilabo labangu-11. Shothi ke kubalwa nje laba kusho ukuba na umbuka Mariya shothi lo 11 nje kubalwa kunjenga iBhayibheli lalibala ukuthi Jesu wondla emadoda la ngu-5,000. Yabo ngeke kubalwa labantwana labo maka. Then ke bese baseCorinthians wabonwa ngilaba ngu-500. Lokhu uPawula sathi ekugcineni ke ubonwe ngimi. Ngicela sikusebenzise ngalo YouTube ukuthi fana sike Jesu wathi nakavuka ashumayela njengemfundisi. Wathi nakashumayela ma-views akhe lapha ku-YouTube bekathi 500. But buka kenyalo ukuthi nawubuka iBhayibheli best selling book ubuka esilama emhlabeni sibangakhe. So nathi ke bazalwane sibonga kakhulu. Uyathi noma ngabe bekungenteka ukhanzakala ukuthi onke amavidiyo emfundisi nala sinamake emtshali khona. Ukhanzakala ukuthi kuna9 abantu. Lokuthi nje abakayicimi. So ngicela ningiveke naku ngicela kusho kanti onke nje amavidiyo. Ngicela kusho naku ke bazalwane lesendela ukuthi kutaba lula ngoba iBhayibheli sibokucala abantu abekugcina. Letino nathi sesiyadenda ngoba nathi incingweni kuma laptop mhlawumbe kuyenteka indlela thithe encese kulahlekile. Kodwa kukhona nje lokuyini ukhanzakala sawu lokho sekwente nje noma kudelethekile. Nathi sesiphinde sithi khona la ka YouTube store download. What a wisdom. Siyabonga YouTube. May God bless you. So ngicela kukhuluma ke njengechego lidala noma njengemprofeti. Ngikhulume ngikhude phindze ngiyale ukuthi nitakubona lokho ukuthi bazalwane. Inkosi njengoba sicedzela i-37 day fasting. Sethi yakhona sikudla sicala anyways. Ukuthi inkosi izolo iyakhuluma sesitawuthi salimayela lokugcina. Inkosi iyakhuluma kulo lesihlanu nje lo. Inkosi iyakhuluma lokuthi lenzaba yebaprofeti bekweduka. Lokuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli utabavumela. Ngiloko ukuthi lona longeke angene phase tidvwaba taNkulunkulu emaphiwo aNkulunkulu. uNkulunkulu ude licala na uNkulunkulu akwendaba uthi uNkulunkulu Noah ngena emkhonjeni ngena bese ke siyadedela nalothi wacala sephuma wazi wasilothi ngeke ngikhona kwathi wagijima ke labo khona lapha na Elijah watshela Ahab sigijime indoda utazi uvinjwe lidulu. Yabona ke Ahab noma ke Elijah phindze sibekise na Lot bese ke sokuba ngino kunjalo ke nalokho ukuthi uNkulunkulu bazalwa naku lesiniphaka lokubest kalozitha nangema teaching abomzwangedwa ukuthi uNkulunkulu PTP indzawo isikhathi sengumuntu nasithi nje yini eternity. Nasithi eternity sicale lapha nje ukuthi he who is an altar rules the land. Yini altar? I-altar ngilo PTP. Lo P umele place indzawo, T umele isikhathi time bese ke P umele person. Sase siyachaza ukuthi i-eternity nje yindzawo lede indzawo. Phindze futhi number 2 indzawo lede isikhathi. Lesikhathi ngilo Kristu, lendzawo ngilo Kristu. I-eternity
indzawo lethu umuntu. So i-eternity indzawo lethu, indzawo, isikhathi leside, isikhathi. So sasiyakuchaza ke lokho ukuthi so now utawukhanzakala athi wena nkulunkulu umuva ngeke ukuthi hey bengiye lapha phinze umpostoli akusasikho kaNkulunkulu. So now ubuka ke lokho ukuthi phinze iBhayibheli lithi behold the tabernacle of God is with men. Shothi leli khaya noma ugibele esihlahleni. Sitho kaningi sathi uNkulunkulu ngeke nje ukuthi utahamba uyomuva esondweni siyela kuyoconfirm. So letinto letikhona ke bapostoli nalbo bishop abanema titles thina sathi bo reverend nabo pastor. Uqala ube ngipastor bese nawuchubeka ukuthi ucotshiwe ukuthi ungashadisa, ungadlisa sidlo, ungangcwaba bla bla bla, so ngireverend. Ezisikwadi hayi ngikho nje ngiyaphuma ngala bese seniyangena sengimpostoli kusawadebate nje ngikho nje buka la emasondo la ukuthi angaphuma umuntu ova sengimpostoli sengibishop sengibani bani. Anyways nathi hle sinibithe hey bishop apostle. Okay ngicela singakudebate lokho but nje bayangiva labaningi. Kufana nje umuntu nawangam-address ukuthi Dr. Bani sokwatile. Ngikho ke nje masonto lama titles laba nje lokude ligama kufana nokuthi nje yabona nje mina ukuthi ungakamnisi yathi lomnisi aka exist. Ngikho nje ngabe ngashintsha nangaguquka ngibe wakaMngometulo noma ngibe wakaMzebele noma ngibe wakamavuso awutazithabuseka tibonga madoda. Angicabangi lokuthi ngingaguquka ngoba nala kamnisi ngaphuma kulama jeans. So yathi lo mnisi nje la kimi aka exist nalothi ngingiseneliswa nje yathi aku exist. Okay nalokuthi ngingumfundisi nje yathi nje anyways so leli gama nje umfundisi wow kodwa wena ungumfundisi. So kufuna simbazane kuhamba kakhulu le minutes not lama alphabet. Ingakho nje khona lapho kuyamisa leli gama la Jesu hayi ngoba ngasimcoka but igama la Jesu kumele libe alphabet, kumele libe ngile ministry, kube ngilento like nje thina we are the sons of God. Ngo Jesu wathi nje ngabithi bantu sebaholi nonke we are the sons yinye inkosi yethu. So ke uNkulunkulu ke uthi asingenela bomzwangedwa uNkulunkulu umuva. Kutase kubabethe ke sidingo sokuthi awuhamba uthi umpostoli sokunethela iswayi, kunethela ikhandlela, sokunethela iskipa, sokunikete umprofeti, sokunikete ini, sokunethe emanti. So indlela yokuphepha kule tinto leti kunako lesifundisakalo sitha. Ngicela nikunake ke lokho. Kwesibili ngayindzaba nayi ukuthi uthi Jesu etinsukwini takhe tokubuya kutaba njengetinsuku taLot, tinsuku taNoah. So ukhulume nami nje uNkulunkulu kulamalanga ukuthi hayi nawe mnisi u-too concerned ngicishe ngaguliswa abazalwane. Ngale nhliziyo ngizathi ngazuthi abazalwane wathi ngule laba abagcwalisa isiprofeti lo ngafuni ke ukuthi isiprofeti sigcwaliseke ngaye akabuye aphile bungcwele. Lokho ukuthi nje uma kwendekani ngesikhathi saNoah, uma ubuka ukuthi kwendekani ngesikhathi saNoah kuzitokuva kahle nje sono sangena kanjani. Sono nje kwathiwa wathi uNkulunkulu ungadli kwase sokuchamuka kedlani yinye ke lezi sono sangena kanjani. So ngikho nje la kuthiwa nje kuwe ngiyabekisa zila 2 days awuzili, hamba uyothandaza embabani awusayi. Ngikho ke konke lokho ukuthi bantu labasha ningahloboni ningaphingi, awuthembeka kumkakho endodeni yakho ungacheat, awumisa kunasatshwala nje. So akuzange kungena tono, kwangena nje indlela ephikisako. So nakunesono nje la kuwe nyalo nje lokungikhuluma udivu guilt. Uyathi ukuthi mfundisi ngicela bakuve bazalwane ukuthi asisho lokuthi ngokuphela but nje mfundisi ensimini yase-Eden kwathiwa ungadli kwase kungena abantu kungena dlani. Nawe kungafana nawe usensimini nawe usensimini yase-Eden utsheliwe ukuthi zila 2 days then wena wendani uyaphikisa. Kuyafanana ke nalapha ukuthi nakanje uNkulunkulu kutaba nje ngezinsuku taNoah. So naku ke uNkulunkulu angivundise kwangisitha ukuthi athi yemnisi athi so too concerned lesi sikhathi soze nami ufuna kungivimbela kusebenza kuthi phela wena ngase ufuna kuyishintsha. Yabona nje vele bazalwane bokurepenta ukuthi yathi mina le ngqondo besithi hayi mani yathi bazalwane Jesu okay noma bengingakusho Jesu akasinakabuya akakhanzi manje njengetinsuku taNoah. Ngiko kude lababhaliwe sibataba kanjalo lo funako utasijoyina lokuthi ayiyekele but nina labanye lokukhona ukuthi bathi baba sebafundisi bakhume babandleni wonke lamalanga niyakhutwa. So lizwe iBhayibheli kuzoba njengetinsuku taNoah.
kuzoba laba bayadla baphula ngakho nje bakutshela ukuthi yekela uthi wena utsakiwe usesekomidini ushaya ikeyboard. Anyways, ngiko-ke lokho. Then kwesithathu lenkathi-ke manje ngibe ngingathandi lokhu umcoka nokuyingcikithi, but nje ngicela kwebayeba kancane kuthi bazalwane sasishido sathi bazalwane yathi uNkulunkulu uyakubida mani. Bakhona abavila abathi ibite bona. Ngingasho ngathi there's a difference between compassion and sympathy. Kukhona athi umuntu ngesencele ngibekise abona abami labasha abathanze sonto skola, Sunday school, sonto skola amthanze, abone bomkhulu abogogo abathanze, lo mfathi ibiteni abe nesimpathy, agcine ukhanzi oyayekela emsebentini yena vele uNkulunkulu umbithele ku-Sunday school bami labasha umva kalokhu umbone aswela impahla dicathulwa nje uNkulunkulu lakakubitile. Angikwesabi kusho lokho, lakakubitile uNkulunkulu, sitakubona man, both the spiritual, the anointing, the provision yokwembatha ubonakale nje ukuthi ubitiwe bese nanga-physical. Manje khona-ke bantu nyalo ukuthi usho kanzi uNkulunkulu ukubitile, khona abantu abathi bite bona bese bayasafarisha labanye ibhizi nalamabandleni seningivile kanzi lo munye ukuthi labanye sibangena baye eBible school bese bashaya 1 year bayandlula labantu le kukhanya nje kuthiwa khona abafundisi labashana ngebhakela. Hayi lokuthi ungabona akusho ukuthi bafundisi nyayo labaseBible school khona la kangwane. Hayi samami labo basinzizile kuyagangwa lapha. Ningive kahle angisho ukuthi eBible school sengisho ukuthi Juda uthi sebangene ngekunyenyanya kunethi inkunzi malanga la siyonke umuntu ufake ekholo lokuthi pastor Jesu akusibo bonke labathi inkosi inkosi. So ngivileke sizokwenda kube kufishane. So kunebantu-ke nobabonako lokho ukuthi hawu uyibonile njengalapha nje lokhu ungibukela ungilalela lokuthi mama wabitwa yini ukuthi wena sohola libandla. So siyatibona-ke leti info leti ngisho ngathi ningicolele ngukho nje tulo ngoba nginesikhashana lesincane futhi nalokuthi nje ngikwenda mabomo so that dohamba uthi khali umfundisi aka-elaborate lapho uthini. Kodwa-ke ngiyathi izinkosi ngitshelile before ngende le videos labaningi bayangiva futhi sidoniphumuda nalokuthi uthandazwa kanjani. Khona lapho-ke leli point lami lesithathu ngihambise nedolomiso khona lapho bazalwane soyamangala kuthi mangakho emasondo ngoba sokhanza ukuthi ngibezwe lamadzala nje bo free bo AEC bo Nazarene ngabala ngacathi ngiyabekisa ngalawo. So uyakhanza ukuthi lemabandleni kuthiwa-ke nathi nothi report noma inkhomfa yelibandla conference umnyaka endeka nyalo nje lokhu kuJanuwari khona labanye kanti nyalo ngaJanuwari labanye ngabo April labanye ngabo June kanjalo umnyaka uyaphela. Kukhona nje bekuvele kwenteka ukuthi bantwana ukhanza yasoma bakasinziswa umfundisi ahambe bantwana athi wobhabhatisa ufuna ukukhulisa inombolo nje le kuthi bafundisi kuba lihlazo ukuthi umfundisi wena solo abantu lobabhabhatisa labangi-20 kanti yabona bonke abantu bathi lo mnyaka wonke lona no-12 months na next year lababhabhatisiwe nje ba-150 siyagcwalisa inombolo abafundisi nandani bambambamba. Anyway seningivile yakuda angifuni kuthula ngoba uyangibona kwendeka kahle lokuthi kube nama-audio video ayasida lokuthi ungabonakali nje laphisweni mani ukope nje la kuleli phimbo endani wayelamanyala neniwendako buka-ke as if it's not enough kwasho singisi ndakubona-ke ngoba iBhayibheli lithi abantu labenda lokubi bayochubeka nebubi babo. So nawe uyakunaka-ke le nto lena phindze yaye kade ayikusho isicala manje ukuthi njalo i-tense futhi utakubona-ke lokhu sengikukhulumile futhi utakubona utawuvuleka lamehlo. Ngiko-ke thina lokuthi njalo ngoLwesihlanu siyathandaza siyakhala siyehebule ukuthi Nkosi yathi lohlakaniphile umkhokhe mani umkhokhe nje umsinzi na umkhokha nawo umkhokhe kulo mkhokha endicishe ifana phuma khokheka kulo mkhokha kunemkhokha lofuna ukuthi sikukhokhe kunemkhokha nje longenile. Buka-ke ukuthi ukhanze-ke ukuthi-ke so ukhanza ukuthi khona lapho-ke mfundisi wende church planting bese lapho sokuswelakala labami lababili bavele sabayifile abantu lababithiwe nalabanye nami ngibakhanzile ngiyadibala ekhathi lokho ukuthi ngibe khona lokuthi nje wathi kwathiwa ngiyekele konke ngibe full time ministry. Awunyalo bangake nje bafundisa ukhanzala ukuthi
ukhanze ukuthi ungithishela, unginesi, sebamniketela ibandla. Nakhona-ke naku ukuganga. Babuka ukuthi abakhona, bazali ngihlomni umkhuhlane, kuteketa imali, bani-ke nakangithishela, nje ngathi kukhulumisa kwechegu elidala. Ngoba vele noma ngimncane kodwa nje kunento lefike yathi kwathiwa hamba khuluma, vele nje kunamkhulu la kimi lokukhulumako lo mdzala. So ungayi nge-age yami, lo nendlebe uyangiva. So ukhanzeke ukuthi to fast forward-ke lo muntu bese-ke la ebandleni vele nekwakhe uthi awufaka imali yakhe, emva kwaloko ne-instrument yakhe konke netitulo uyathe kwakhe mos. Ngiko nje nangabuka ukuthi emabandleni even akatheni bekhona angashona bishop bantwana sebafuna ukuthi kwababo mos vele bebabona isikhathi babede kudla. Nendani vele lamasontweni. Yibonini. So hamba ubuke ama-statistics kunalabanye abantu lobonako futhi lo muntu loyo labanye nje lokungikhuluma bangilalele yena kuyamlimada nasi thine wait ngoba imfuna yento ubuke 5 years 10 years uyele embili kuthi yena ugenuine futhi le mfana akayikhokha bonke abacala kanjalo ukuthi mina ngiyanikela abazalwane lethi futhi ngiyazasho lethi imfo lethi nanginikela labandleni nangithenga instrument noma labandleni ngithenge ititulu nemoto ngithengela ngase ngipasta vele lo mvu loyo ngiyathi imali ngesikhathi kube khona ukuthi anyways kukho kahle lokho ukuthi ngazi ukuthi ngathiwa libandla lifaka imali kufanele abantu nje abakhona ukuthi bangena project mhlambe kadzeni nje imali kunjalo nangu 10,000 bawenda bacala i-factory ngabe lokho ukuthi hayi wena noma ungafaka 1,000 mina ngafaka 9,000 ngoba nathi nihola ndawahela ngale ratio kuba nami nginto ema-accounts bo-form 1 bekuba khona athi according to le ratio nidawuthola kanjalo sho ukuthi 1:9 ngiyathi celela mina lokho ukuthi akume because kucala kahle vele ugenuine but kuthi kungasuka lenye inkinga la sekodwa ke nale competition nalokuthi nje abantu labanye sebathatha i-advantage ngiko nje ngisathane phela waqala walala uNkulunkulu ezulu nakhona ayezibeka la uNkulunkulu ngeke usathana leyo uNkulunkulu umthalo but kubuye kubekiswe kanjalo so nanyalo lobugudugudu ukuthi sathane nje uphokuphikisa into yaNkulunkulu yamenyeka mani sathane mubi silima nje siyaphi ngoba siyakubona la kubazalwane sikubona nasetulu ngathi bafundisi in bracket laba lesekusho wonke umuntu engumfundisi so lokho ukuthi uyibone lento ukuthi sathane uyalwa naku kulwa kwakhe lokho ukuthi uyaphikisa nje kwakhe nje ngumphikisi kwakhe nje kulwa lokuthi uyibuke lento ukuthi ebekuya ngami ngabe kuthiwa letha imali so lo muntu kuba khona ukuthi ugenuine wathi bazalwane Nkosi yami nginikela wait and see phinze futhi ukhanzeke lokho ukuthi hawu ngalokuthi sathane ulwa nalokubidwa so yabakhanza abantu ukuthi ngoba lokubidwa mina nami nje ngikhumbula 97 nangibidwa uba sebungcweleni lobuthide mani bazalwane manje nyalo-ke lokuthi bite abazalwane but bite babona lesidingo la lo myacale ngoba i-gospel artist hlavelele futhi uyashumayela awu yibonini washo myemaka ngilalele isemoni yakho ukuthi angizomfana ukuthi angafunza kahle elivesi lo mfundisi wami ayongifundisa kahle emva kwaloko-ke bekakhuluma asembule kungabe nje ngibheka ngakuthanza lokho sinayo le video yakhe hle siyibukele ukuthi emva kwaloko sokuyenteka ukukhuluma ngalesi assembly sokuyenteka basho lo mfundisi wami ayona ngifundzele sibonga le live mfundisi wami emva kwaloko sokuyenteka bambeka ukuthi ngichairperson-ke bamfula basha ukuthi soyababuka emva kwaloko enyuke sokhona sesidingeko lele ngikhala ngakho sobukela ibandla uthi-ke lo mzalwane uzomva ngambonza ukuthi omithisile noma unatha atshwala noma ini emva kwaloko ubuka ukuthi ngabe kublema i-council i-executive ngimbekeleni lo muntu wabiye bazalwane bazalwane uveni mani awulibholi ibandla ungakabithwa awubithwa ngalosi ne-qualification nale competition-ke ngoba uyabuka nje ubuke bani ngoba usebenze kahle umbone ukuthi ngipastor and vele uyakubona ukuthi ngisho umdlalo mina nje bengingakhuluma ngcobe engathi ngeke nje ukuthi lo ngachamuka athi mfundisi ukuthi sengeke nje thishela noma umlungunesi noma umsebenzi ebhange noma umsebenzi enkampanini noma kwentekani sengeke nje uNkulunkulu ambita ucala libandla kuyangami ngabe ngithi ngeke but-ke ngabe ngirong ngathi kuma-percentage ku-less than 10 ku-less than 10% kuthi uNkulunkulu angakwenda mostly kusuke kungaveli kuwe ngiko nganifundisa ngathi kunema-good idea ngasencele bese kuba nema-God idea bani fanele nje babe sibacelile
sisho sathi uma-ke kumuntu sokulahleke uNkulunkulu utobese uthatha wona lama-good idea anitshele bangazakwata esontweni kanti uma bomfundisa imnisi babuyisela uNkulunkulu la kuwe angiphinze kunema-God idea engasekudla bese ngesencele sekuba nema-good idea uma uNkulunkulu akhona utaba ukuzama lokho ama-good idea uthi suka nini but kungalahleka uNkulunkulu and imandate yasathane ukuthi ukuze kuthi athi ukungena lama-good idea ebandleni ukuthi ebandleni sathane ukhokha uNkulunkulu athi fake yena abe uNkulunkulu nje belibhayibheli lisho eseningivile lenye ngisimoni leyo sabaniketa abantu abenu basayitikolweni utaqhubeka umfundisi aniphe lalana kahle basokuvile uzuthi hawu umfundisi what a powerful that's powerful vele what a powerful revelation upowerful then ke akasuka ke lo uNkulunkulu ke sekutaba khona ke ukuthi sekude abantu sebathibita bona ke noma ke libandla limthume sibani yoluswa lo mnyakazi athi libandla ngoba futhi noma le mali ngibekise nje ngingamnikeza 2000 njalo after church wathi 8000 bavile incane le mali 8000 ngeliviki so 2000 akaphuma nayo imali yokwethama uyayithatha yena lo mfundisi lapha ethi akusho ekomidini njengoba seva njengabo Donald Trump ukuthi yena ngicela ngaholi ini so nalapha ke lo 2000 8000 amthathe wonke ambeke lapha noma ke mhlawumbe athathe ishumi takhona sho si 200 ethe ngaye bese lo 1.8 umfaka lapha nibone later babezibani noma ke umpostoli noma ke umfundisi bani ile mali ngathi uyayiletha lesimniketa ke committee yena ushoje uyanikela ngoba uyasebenzela kasekwakhe so bangaki ke bantu nami ngiyabuka nalabo Facebook ngiyabuka hawu ukhanze ukuthi bani sowaphuma esontweni siyocala iministry then tabe sothatha labo thishela ke labo nesi lamaphoyisa masotsha bonke labethu inkampanini ubone bani ukuthi uhola libandla phinze labanye sicela ukubhadala eBible school yebo bazalwane seniyadibitela nini bantu anyway sebangivile bazalwane bese ke lenye ingcingwana uma ngeke sicethe lokho isikhathi sibanjalo bese ke lenye ingcingwana nayenza banayo ukuthi kuthiwa umntwana lomncane yabona lubisi nebovu konke kumhloshana uyamunya umuntu utambona later kuthi une-anger njengalama 2000 nje ukuthi kuba khansi makuyashanje la nga-8 so lo mfana ke nabo nabo nje ama-2000 le nto leyo bazona iyachaza ukuthi nawubona abantu manje bakhokhela umokhwa hawu bazalwane i-anger lechamuka le ukuthi nanyana nje awubona umfana lo khansi athi mfundisi ngiva buhlungu kunemfana mfundisi na 13 years ube uyamitha nje ngoba sesakuchaza naso abantwana labantwana do you know some of these kids kukhona nje bengikhuluma nabo ukuthi la ebatali because bavele la office lethu kungena lokuningi umfana afune kodwa ikhunga ngoba umitha ngende kune penetration angisho ukuthi ngiyabagobhisa abantu bacabuzane umfana anzi nawo utavana ka ovulation vele ngoba nami ngayinto ibiology eveke lokhu basuke bacabuzane cela sale ngusho nje emva kwaloko hawu khansi naku waphuma ama-sperms obani badzala nonke khona la bhlukweni amangale nje le nto ingashelela nje ithi sekodwa-ke naba labagangako ngisho ngathi ngicela kungabi ukuthi ngigobhisa abantu kube khona nje ukuthi sokhanza athi umfana ulele ebusuku khanzi ngibocaphela nje lokhanzi livakashele kumzala noma ini khona abantu abagangako nala kuma-swimming pool ebe lo mnye umntu bangamdraga emva kwaloko bathi phindza ukuthi nje bakhona kubala ukuthi bani obeka ovulation noma bani lo mnye khona la emndenini bakhona nje la ngasuka liphikithe ungamangala umfundisi yabo ngathi wangichacha lokuthi kube khona ukuthi la vele bengibabona abantu abasiswami ngathi ababathanzi abantu abami so kube khona lapho ukuthi lo mfana utakwenda konke le bento bo-masturbation so ulele umfana la emva kwaloko afika athi emva kwaloko afika ninze la hlale inhlanyelo ukuhloniphise nje mabomu so nalaba-ke bakhona abantu kaloku bekanjalo-ke ukuthi inkosi yami uyamangala ukuthi umithe kanjani yena inkosi yami sebuhlungu so khanzi umfana la nge-13 years 14 years omithi naye ngumfana so khanzakala ukuthi umfana ntakhuluta abe umshaya mshaya nge-ayini bita wonke amagama yabo iyangena-ke le enga iyakhula-ke anyways nangalapha-ke bazalwane akusho bazalwane ukuthi ningacabani esontweni sowufuna siyocala lisonto uyamangala kuthi nawuthi uyalandelela thina-ke vele asibeka uNkulunkulu la ku-inda nawuthi mina-ke ngiyabutana hawu bani nova kwenzeke lokhu thide ngiko ngithi angeke nyalo futhi-ke lawo masonto layo avama ukuphakama mani phakame ubona sekugcwele ngoba vele utawuphumela abanye abantu senicabene phela
yini ningasolve, yini ningasolve, yini ningasolve. Nalokuthi uyabona nje ukuthi ufuna kulala lomunye, yeka kudlala lokukhona lokho, niyentani vele lamasontweni, yebonini athi ngiyabuda mina, yebonini shame kwasho umuntu, niyentani bamba hi kubanga umhlaba, kubangwa ini. So-ke sikubonile ke lokho kube khona ukuthi kunokuthi kulungiswe kudzala nasekhaya, kunokuthi indodana kubabe lesikhathi kanzi ku-wrong lo babe amcoshe umfana, naye kunokuthi umfana kuthi ahlale angaba khona ukuthi anyways it can take time, hhayi akukwade naye gcina sawumkhombisa wakhekela ikhaya lapha. So awubona abantu sebakhoseni, sowubona abantwana sebamithi ka-form 4, iphi le foundation? Because naye le nto lena nanibona i-youth idzakwa lapha kuma-keyboard in ngase ngabekisa nje ngikhuluma labanye ukuthi kukhona lesi sikhathi ukuthi ukhanzakala ukuthi bantu kumbe lisonto lakhe endzaweni le-wrong kumbe kumukwe tinsanzane babaze bayakhala labantu emva kwalokho bakhe lisonto lakanokusho. Sowubona labantu laba kuyabhaca le mfelo, sowubona abantu basibagice ngemoto kuphi kuphi, sowubona ukuthi umfana wakhe bathi uphahlake ngendiza, sowubona ngicela ukubona nje cishe konke. Sowubona umfana wakhe bathi ufike wamitha second year. Nawe ungabuka ukuthi yini le mabhadi ukuthi baphahlake bebayita enkonzweni. Ngiloko ukuthi kunaleti nyembeti tale indlunkulu tinsanzane sikwathathwa emasimi akibo. Naye le nto ufuna sibazoyendvuleke emehlo, kuyafanana-ke nala ngakhathi nikwatelene bese uyasuka uyocela libandla vele sathane ukuthi akuphumelelise. Uyalasho umfundisi bazwana ukuthi lapha Jesu nakazilile bochapter number 4 Matewu naLuka uthi konke lokuniketwe mina umlongo worship akho nje ngiyamniketa. Lesithi-ke lokhu hamba embili vele nakadzeni bekhona athi ubulala abantu ujubala ilwimi uthi abanetitolo vele. Manje nyalo kukhona ukuthi ukhandla umuntu hey emfundisi mina ngaya kulo mzethisi noma angicela ngisho ngami pastor mina nje bosenziwe ngathi bangangisithi nganela nje kulo mzethisi ngiyabekisa ngaya lapha kulo muntu wanginiketa siwasho ini ngaqala ngaba netitolo. Yes phela kalelithi libhayibheli ngoba ngakhathi wena ubulala lo muntu noma ke nini yabhaca anisaba jube abantu ilwimi nijube emathumbu nikhuphulide emehlo kona nje lokho ukuthi sokhanzakala ukuthi sowuthola ini kona lokho so worship asathe. The key thing ukuthi ube nesitolo, ngiyabekisa ngathi itolo kutaba ukuthi have you worship the devil. So nawe lapha ke ngasikhathi wena ukwatelene abafundisi you are worshiping the devil, utazi uyaphuma vele batathi fu lo mnyazi ngithenga lithethe impostoli bazalwane yake ungazubhomisa imbama mani. Bese-ke sothi awukhanza ngicela ngesencele ebonesi ladile esibhedlela sawakhanza nebazalwane sebasuthela imbuzilwane sebayagula sebalimele nje itsini le foundation phinze. Bese-ke ngalapha sowukhanza ngibekisa ngami nje la ukuthi sine sahlala siclean ngokusithwa nguNkulunkulu. So ukhanza kufanele sesakusho nje ukhanza ukuthi nebantwana bakhona nje abantwana bezikhulume vele bakubona ukuthi uNkulunkulu nawathola umfana ungakashadi uNkulunkulu sona uyasithethelela but ama-consequences kukhulumeka kaningi lokho kubantwana kube khona ukuthi lo mfana utawukhanza ukuthi wena Nkosi yami noma nangingisizi futhi ngilungisela kushada sekodwa le mbili akushada khona noma kungakashadi kube khona ukuthi for noma ngabe nje usela kubo crash noma bo form 1 noma kubo grade 5 lokuthi nje sengadisturbe phansi nayo imali ngiyayithola unele nje umfana ukuthi afike kubo crash imali bese khona sekuna 10,000 sokwenteka ngikhokhe 5,000 ubhadala icrash nesitaftini yabo wakuthethelela uNkulunkulu futhi ungangena ezulwini ugijima uNkulunkulu akakuthethelela ama-consequences lokuthi nje wena sekutaba nemali etawuphuma because wavula emathanga. Kuyafanana-ke nale nto le bazalwane adingi ungakubona nje kunabantu labagonelele ukusikhuluma bacabuzana utawukhanzakala ukuthi egcineni bomkhulu nabogogo sebayemgcwabeni mhlawumbe sokushonile kuliswane noma leliswane baphalide elicala. Nibentani labantu labadzala nasesontweni-ke sekukanjalo ukhanzakala sekunentinto sokuthi abakhona ukuthi lo mfana-ke mpostoli lo mfanami lona noma-ke bazalwane sitabe siye niyamazi udadewethu asengizonde niyamazi udadewethu asengasho amagama abantu niyamazi udadewethu bese ushonelwa ingane yakhe so ebandleni sizobe soyifihla so sicela ukuthi ibandla lisisekele nama-keyboard nama-drum bantu abami bafana lapha nicoce kahle lezi zinto zenu kuhanjwe-ke ibandla sekuyakukhosta
Okay, angisho lokho ukuthi kunjani, but kungcono nyalo ukuthi bantu babami ngoba gcina sekunoma bayathi ibandla lithi asivalele emathanga singahlisi bosipho. Tase kuba lula. Kuyafanana-ke naloko lokuthi uma sekukhona senikoteleni tawugcwala vele libandla. Uthi uyabuka lapha, hey, awubani njengoba nje ngisho ngithi ukhanya labafana abancane uveze umpostoli. Sufake ithayilo sibhumbulu uthi umpostoli. Ucala njani leli sonto? Ivuke kimi imoya ngoba agcinanga ngajona. uNkulunkulu is the same yesterday, today and forever. Kuthi yejona. Lalela nasiphepho uyaphi eThalashishi ukuthi umeninive. So nalapha-ke kwanyalo kusesemnanzi thithi awuvele iphepha futhi-ke seticalile ungufakazi. Angisonge ngokuthi-ke bazalwane angacethi ngithi-ke Jesu wacala waba na-500 views ku-YouTube but buka namuhla. So nathi-ke sithi noma ngabe mhlawumbe asisekho emhlabeni kuyoba khona hawu kwathi kwaba ngibani lona channel yakhe umfundisi Seneliso Mnisi. Lo muntu omdala wakhuluma athi lento ayikhuluma sesiyafunza la ukuthi washo wathi akulungiswe. Phindze futhi angibuka onke ama-channel ukuthi ngingakhulumi likhambi lalothi nawufuna likhambi la khona lingala lokufaka ekhathi uphindze yena lo baba Mnisi lokhuluma uyakhuluma athi akudliwe livi akuzilwe. So lo baba wachaza lokuthi asingabalekini ngeva khuluma bomzwangedwa bongedwa ngikhona botivelele ukuthi nawo utasiphephisa ukuthi singabe sithatha abaprofeti bekweduka. Phindze futhi nokuthi kungabi nokucabana emasontweni. Phindze wakhuta lo ukuthi uNkulunkulu ufuna ulambithile uNtombi welibandla hayi lona nto imali bese senzaka ulusa libandla aliluswa ngalothi unethi imali liluswa ngelibito lelibito litawuprovide. uNkulunkulu anibusise, amen. My God.